Kolasib khawpui chhunga Krismass puala kawn le veng chei zingah Electric Veng ten kawn an chei mawi mer. Vawiin chhunu dar ni khan Bilkhawthlir Drivers Association chuan Pu Zonunsanga Farm Chemphaiah kum tawp intihhlimna neiin kum sang ni somni pali chhunga hruaitu tur an thlang nghal. Mizoram Chief Minister Lalduhoma chuan ni za chhung program an duante chu tlaungtaka kalchhoh zel thu a sawi. Thlir chibei ule Mizoram nghaki kania Chanchin Thar ilawngei thlak chun zomang. Telecom Regulatory Authority of India trying dan asiam thar angin NTO2 new traffic order to January thlasang ni somni pali atang hian CZS cable pon channel package thar an mang to dona package thar a hian channel omdan le aman fee poti danglam ani thu CZS cable chungkwa te kanin shatir ani. Vawiin khan Kolasib DC Conference Hall a kumin Krismass le kum thar vuak veta Kolasib khawpui chhunga veng sang kawn le hmun rem changlai in chei siak buat sailom man te semani a Kolasib District Deputy Commissioner Pu Zonunsanga chuan lom dong tu tenena lom hi a hlan ani. Pu Zonunsanga chuan Christian te hunpui Krismass vuak veta biakin kholai le mani chen ni in te kan chei mawi thina hei Krismass kan ngei hludzial an tirna pakhat ani atia Kolasib veng in chei siak buat chei akum dang ain veng sangin an chei mawi nan war zok ni asha thu soin tlopo a hlo hlea asha thu soya disi bangla po moi taka chei ani thule photo booth te siam ani thu soin disi bangla chei hi mi puiten an tlo theina hunrem chang siam ani thule tlo tu po thanem takanom thu asoya nasa taka inseng sawa Kolasib khawpui moina tura tha tho to veng sang chunga lom thu asoi ngalani veng chei endik na hi sub deputy commissioner Dr. Lalramdin tluanga convener hnuaiah Kolasib zoom ten an kalpuya a hoi zong team anei tha team a phok chuak fu mipui hlut a hlo ti le te na sang manga endik ani hnu a result hi siamani kumsang ne somni pathum Krismass vuak veta Kolasib khawpui chunga veng in chei siak na buat chei loman pakhatna Electric Veng cheng sing ni pani na hi veng lai VC cheng sing khat sanga pathum na tumpui VC cheng sing khat consolation prize dia kon VC cheng sanga te andongani. Vawiin chhunu dar ni khan Bilkhawthlir Drivers Association chuan Pu Zonunsanga Farm Chemphaiah kum tawp intihhlimna neiin kum sang ni somni pali chhunga hruaitu tur an thlang nghala in thlanpui to PPC Zairem thanga Welfare Secretary MGA Kolasib District chuan driver de chu na poimo tak thok tu mi pui rongbol tu le an tel lava mishing te kanom thei to lo thu soin an nun uluk turin a cha a kumina Mizoram mai ni lo Bilkhawthlir kwa angei po lir thei che chwalna athleng na sahlea heng che chwalna thleng tam taka hian driver ten mo phurna kan nei ti sha da poimo a lir thei khallai rui hlo tilo tur le traffic rules te zom sham thin turin a cha ani kumsang ni somni pali atan Bilkhawthlir Drivers Association try to atan heng mi te thlan chu ani pilatlan kimi pural chuana pu David rota pu silrem rota pu pilal mon pu le pu arkela rin moi te ani Ser Chief Auditorium ZPM Ser Chief Block Board sai Sarkar tharlomna Mizoram Chief Minister Lalduhoma hawaneya Mizoram Chief Minister le Pvt.Ltd MLA ni bok Lalduhoma ZPM leader chuan ZPM chu tumthum lai hne taka thlang tling thin tu Ser Chief bial mi puite chunga lom thu soin an chunga bat an nga thule opposition MLA ni chunga bial en kol ha thlak thule tuna ero chuan sarkar na kan lo siam ve ta a ni za chung program kan duante chu tlaungtaka a kalchhoh zel thule Mizoram ma saber tur Ser Chief Kol Ritlanga Heritage Center sakthwai ani tur thute District Hospital building thar sak ani thwai theinan a thiana tur sum cheng noi somni pasari chu finance department ni ti fel to thute Ser Chief Hospital a gaini doctor da ani thwai don thute Ser Chief Government College building sakthat mek chu Chief Minister control na hnuaiah Quality Control Division ten uluk tak anvil thute Ser Chief Leisei Kodmual zauna tura department ni mipui hne ram apek to po ataka kalpui chhun zomani don thute asoibaka Trul lava insen sauna zongzong pumpel turin zawra mipuite som thar le in contract na reng a hun taka zaw turte na tho tur sum dil bel law tur ani thote asoibokani Chief Minister Lalduhoma chuan bial mipuite le zawram chu rin omna le teimak na ne na hna thok turin asoma ZPM Sarkar thar chuan khovel ram sang ambassador te atanga lompuina andon na sathule
Mizoram masona tura tho khawpui na tura offer thatak tak adon thu te ZPM sarkar chuan kutna thoktu de tan ma alak ngal thu soin so thing ai eng marcha le kan ram mau te omzene zo ka man zo ka shal ani dan tur te soin ZPM chuan culture thadeu anei bik thu te ZPM party mi le sa te chomi puitling le ril runghet ani thu te neutral role le party dang akor hachunga ZPM policy thlang tu te awanga sarkar na siam thei ani thu le anne na lom thu soin chung mi te chu share reng ani don thu te sarkar thadu akal phung thar mi pui sarkar siam tu ra tha tho tu zingah intihhlimna le omngai lo me che ale thalai te an thol hok thu te election campaign laia miril ru anti natpal om thei angai dam dilin kum khat chung chu in so he na kuma puan ani thu le ram ro rel na a pathian ram alo thlenzel theina ZPM sarkar chuan ma alak zel don thu le serchi bial chu bial dang te entun tlak ni zel tura kong enki ma hruaitu ni turin fuin bial mi puite chu kum thar chebe abu ngalani Auditorium ZPM Serchi Block Board Sai Sarkar Tharlomna Mizoram Chief Minister Lalduhoma H.VANLANGHAKA ZPM General Headquarters sa Changin mi ingamazatin antel puyane. Tugin Khan Sports and Youth Services Minister Bilkhawthlir Marchuan Pvt.Ltd tlaungtaka Aizol Smart City Limited sum mga football khelmual siamek te amuna kalin malak mek duante en. Sports Minister Bilkhawthlir Marchuan midfield to standard football ground size aphak lava matse helai munin azira wangin he field he international standard meter za le meter somruk panga siam ni se ti in chu tiang ang chuan na hi thoni se ati Durtlang field to standard international size tlinga duana ni he alomama siam rem angai lawa he field he Mizoram field a rempol tak international le national tournament dol thei tur ni in alangati he muni sarkar in routling tura cheile enkol adu thu asoi langbok amato to durtlang khutlang hruaitu te chu hemi konga malak pui turin som bokane Sports Minister Durtlang North khutlang hruaitu te le Mizoram State Sports Council malakna asaktor Durtlang North Multipurpose Sports Stadium mun chu a en buka Minister hi Aizol Smart City Limited CEO Pusi Silal chuangkima le atho puite Mizoram State Sports Council Secretary Pu Zonunsanga Mizoram Football Association hruaitu le khutlang hruaitu ten an troi omani Sports and Youth Services Minister Bilkhawthlir Vawiin Major General Gagandip Additional Director General NCC Northeastern Region le NCC hautu dangten apisa a muin mizo thalai titan NCC kaltanga huap zawzo kamalak dan tur an soipuya Sports Minister Bilkhawthlir NCC chu thalai titan thil thatak mai mani in rin tok na mani in thunun na le nun kai shwaina Chazirtir na aniti in NCC to mizo thalaitin an tangkai pui le thin ne a hmu thu NCC how to pahi ashila rui theitil laka thalait an film theinan le nun kong dik an zo theinan NCC to thalait tan man ro thale poimo tak nia shat thu minister chuan a soya NCC kaltanga mizo thalait te sipai officer ra an lu thin chu lomamati thu soin hei aya tamzok an lu theidan kong da pui turin NCC how to pahi angen bokani Horticulture Minister Professor Lalduhoma Madphaiah Center of Excellence for Vegetable Muntu Ratlo. Horticulture Minister Professor Lalduhoma chuan serchip zuangleng ram Madphaiah thlaichin lama malak pui na mun pui tur Horticulture Center of Excellence for Vegetables Muntu Ratlo a Minister hian mun ma te fel fain rema mun ma song bol chiam lawa malak mei theini in asia thil tron ma sa te enin center chunga in kalpona kong le ram hung dan turte ni zung chakna manga tui hip chwa dan turte malak ani theina malak theinia arin thu asoya malak aphur omati thu asoi bokani hemuna changhian thlai triak thresel tha kunna thoktu de chin tur kui cha ba ka kunna thoktu le zirlai de training na mun tur de siam tumani a changkai taka man tumani he ba ka hian zol pui phaya thlai ching tu ten an huana an tlo ngala kunna thoktu ten an na thodan le mamote lo thladin income hona hunan mangane mat phaya zol pui a changhian Mizoram thlai thar chwa zawe ve lai an thar chwak thina ne Minister hi Horticulture Director CH.MAWIA hetiang lama thiambik Senior Officer pali in Troy Oma Arlerin Tluanga DHO serchip le athopuiten an lodong songbok ane Art and Culture Minister Pusila Soivong chuan vaphai Primary Agriculture Credit Cooperative Society Limited chutloin an malang na sang te a enpui
Art and Culture Minister chuan thu soin vaphai khwa in an khoma khwa ngai taka hetiang an ngai to chhuak chu lo mamati thu soya mi puiten bank dor tora khochen oma kal ngai to lova mani khotwal nge society rin tlak tak om chu lo mamanti a society din tur han in rin ton na mei ba ka rin omna apoi mo thu soin thokto le mi pui in kara in rin ton na het tak om tur ani ati a society in ma an lak zel na tur le an ma chhop te po chak tak bo zui ani le theinan achangtu minister le official din he na thlen an tum tho an soi bokani vapai PSCSC kumsang ni sompali October tha vapai pa how mi somli in bulchanin kumsang ni sompanga March tha registration ti felani a society a poisada te hi interest le fixed deposit te hi RBI rate angin akalveka tuna hian mafet mizofet le pikfet tene tho hawin kutna thoktu titan ul samzo ka izonna nei theinan malakani a Apex Bank nen in zomin affiliation nga megani tuna hian an sum tho chwa mangin power supply KVA za an bunfel to a man mei theitura bot chei megani ran chu siam na kholte shak her na khol sang te po bunfel to rin malak megani bok vapai PSCSC tundin huna hian depositor zaruk chuang o making staff pani manager pakhat le office assistant pakhat an ombokani khati jong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ni e